Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyakan, mga bubayakan si ikwagama Islam ang mga padagan. Ayawas ya terakatano mga ulama ay ikadu sagyang kuto itano di kasusukat kandagang na alhirsu ala al-kasbil halal. Ayakap susukat tano, ayakap penamuk tano, aya kapendegang tano na muukit sa giyang kuto halal api perurakatan agama tano Islam. Kagimata na tigo mga ulama asumanusya na ipagisuon wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto at tamukian, giyang kuto at sukatanian. Wanda niya no to kinuha, anda niya no to pisusukat. Miapa nutulo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Asu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pituruyan. Adid na tigiyan ng malakatagiyang kutwa palo bawat anu adam sa alungan amori. Sagiyang kutwa kapakatitindag yan sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala taman sa diro na ipakay sa wallah agiyang kutwa 5 apakay sa anta akapat apakay sa nami alu sagyang kutua hadith Nabi tanwa Muhammad apad sagyang kutua pakaisa nagyang kutua wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. So tamok agyang kutua tao wande niya na pisukat naguande niyan pingges tu agyang kutu atamok yan agina ni kadidili kadu agi ang kaiya paman nakapanamo. Inutan waya pagimpi di mga pagariya. Kadua pa kay sa iyan. Ano ka pisukat? Upama ko padagangan na antunay kiyan dagang ka mukit sa halal at ka mukit sa haram. Upama ko yung paliyado ka nagyang ko to kesukat ka. Na andeng ka antunay inukita na ka gyang ko to halal at ka gyang ko to haram. Na ipagisarkap man wallah wanda nga pinggusto. Pisukat ka sa halal na ang gusto nga sa haram na di pa tuturiman. Anta ka paman na pisukat ka sa haram na pinggusto ka sa iyang kuto halal. Sudah aban na paman na kapia ayabu dimi pesendi tu tau nagudin yan nami pembuku nagubantugan yan sa alungan na mauri nagyang kuto sukatan yan na halal na pinggusto niyang pagsahan. So Muslim at ibang mga ulama naubo na makasugo sa giyang kuto adi niya di ka panamo kung nagugiyang kuto adi niya no di ka susukatan nagugiyang kuto adi niya no di giyang kuto kakakuan yan sa giyang kuto tamukian aaya ukitan yan na giyang kuto kanaba ukit waga matanos pagi mataan mga pagariya mga bubayakan si ikwagama Islam agiyang kaiya dunia na zaila anna dunia zaila agiyang kaiya dunia na kada ini naguad na tama na iyan na kapakay panapaman na gana tantanwag yang kaya dunia salagi na giyang kutwa kaya gana tiron upaman na miyangaw na siyarkatan nagumataan na pakatindag tano sa hadapan wallah nagupagisaan tano wallahu subhanahu wa ta'ala o giyang kutwa tamo katano na andi tano pisusukat naguandi tano pinggas. So Muslim na igida ayap yan ang bernaran yan nagupian na maranian nagyang kutua sukatan na halal na kasaba panuto sa giyang kutua kap terima wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutua sadakan yan igidami sa sadakan. Aya syarat atigo mga ulama aka ketarima agiyang kutua sadaka ini sedekah tau nagyang kutua halal kaya susukatan yan. Ya panutulo Abu Hurairah radhiyallahu an apituro Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira as-sutaw o di na sa din sa tao as sedekah sa miplagi sa arga agyang kutwa sati mana uda kurma. Asi ini na miya kuwa na gumiya sukat agyang kutwa ini sedekah niyan sa agyang kutwa halal. Agus wallah na daat terimaan niyan asada ka agyang kutwa tao inunta na agyang kutwa sotiatamo. Naigira sotaw na ay ini sedekah niyan na tamu ka halal. Na ayad na iterima on wallahu subhanahu wa ta'ala na giyang kulto kawanan niya.
Yang ko to akyat tarimaon wallahu subhanahu wa ta'ala na siya penutu wallah agyang ko to tamok ay nisud ka agyang ko to tao. Sa lagi na giyang ko to kasi siapa o isarkan wa tigo nabitan wa Muhammad sa giyang ko to mga ayamian. Sa taman sa pembeloy alagi da giyang ko to palaw sa kapened nagukala abala sa alungan namo. Mga pagarya wasiyataya abulawan si bulawan wasiyataya abulawan ng mga ulama tanong siar katanwa yamanan yan ng mga padiga nayad na mapya nakakuan tanwa ya sa tuba kabubayan tanong nagu aya panabnaran tanong naging kuto sukatan na halal nagu ikaguod tanong nagu pananggilaan tanong naging kuto sukatan na haram kaaya kekuat tanurun sa alungan na mauri naging kuto kang bauma nakasendit kapakambuko mga pagarya sumpatan tanu bu aya si iko mga pedauras tanu insyaallah laya itunduk tanu saya nagyang kutwa wasiat ay katanu balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.